Ćao dragi moji, dobrodošli na moj kanal i hvala puno što gledate. Kao što možete primijetite, malo sam promijenila frizuru, to jest skratila sam kosu i ofarbala sam se, nadam se da vam se sviđa. Danas sam odlučila da vam snimam emptise ili ti potražene proizvode, pa ako želite da vidite što sam ja to koristila u prethodnom periodu, nastavite da gledate video. Ispred mene imam kutiju sa potrošenim proizvodima iz koje ću da vadim proizvode i pokazivat ću vam random. I prvo zašto sam se uhvatila jeste ovaj duš gel, to jest pena za tuširanje. Ovo je Fizzy Berry, bar se nadam da se tako čita i on izgleda ovako. Nadam se da vidite. Ovo su napravili poznati nemački youtuberi i može se naći u DM-u i u svim većim marketima, ali zaista mi se dopada, ima jako lep miris koji ostaje dugo posle tuširanja, tako da je bio super i zaista imate moje tople preporuke. Sljedeće jeste ovaj Fa također duš kao krem duš gel i on je sa jogurtom, vanilom i medom i on izgleda ovako. Meni je zaista bitno da proizvod lepo peni što se tiče tuš gelova i ovo je zaista lepo peni, ima jako prijatan miris te mi se iz tog razloga zaista dopao i zaista imate tople preporuke. Sljedeći proizvod jeste Body Milk. Ne znam, ovo se ne može naći kod nas. Ovo smo kupili ja i Stefan kad smo bili prošle godine na letovanju u Španiju i prosto ja nisam imala, to jest nisam ponela tada na letovanju nijedan za telo Body Milk ili tako te stvari, tako da sam iz tog razloga morala da kupim tamo i bukvalno sam to nisam potrošila dok smo bili još na letovanju, pa sam odlučila to da potrošim što pre sada jer je bio pri isteku roka, tako da mi se ovo i nije toliko dopadalo. Sljedeće imamo od Garniera ovu micelarnu vodu i zaista mi se dopada. Imam još jednu kupatilu istu ovakvu koju sad intenzivno koristim. Meni je ovo bukvalno ispalo pa ne može da se zatvori, samo je tako stoji. Ovo kaže da je za lice, oči, usta bez parfema, za normalnu i suvu kožu. Tako da mi se i ovo dopada, kao što već rekoh, već koristim jednu i zaista je super. Tako da što se tiče ovoga, također imate moje tople preporuke. Ko nije probao, mora obavezno da proba. Zaista lepo skine šminku i ostavi jako čisto lice posle nje. Sljedeći proizvod jeste od Nivea. Ovo duš gel sa uljem. I ja sam bila malo skeptična kada sam vidjela da je sa uljem, nisam znala kako će da peni, ali zaista je jako lepo peni i ima neke jako sitne čestice, nešto približno peelingu, ali nije zaista kao pravi peeling, to jest nije toliko intenzivno, već onako lagano i zaista lepo očisti kožu, ostavi skroz mirišljavom i također lepo i mekanom, tako da zaista mi se ovo dopalo puno. Tako da imate tople preporuke za ovo. Sljedeće imamo gel za brijanje i on izgleda ovako. Ovo je neka marka Cien, nisam sigurno tačno kako se izgovara. Uglavnom on izgleda ovako. I ovo je sa aloe verom, znači za brijanje.
kao što sam već rekla, gel. I meni ovo nije bilo ništa specijalno. Sad imam ono od Balea i zaista mi se više dopada od ovog, ali ovo mi je bilo skroz ok, znači ništa posebno. Zatim imamo Nivea za intimnu negu. I ja ranije pre nikad nisam koristila ove gelove za intimnu negu, ali u zadnje vrijeme sam počela i zaista mi se više dopada da u te svrhe koristim baš nešto što je namijenjeno za to, jer prosto živimo u vremenu u kom živimo i treba nam zaista svim devojkama, a i muškarcima naravno. Tako da smatram da je ovo neophodno, meni je bilo super zaista, nije bilo preagresivno i također sad imam jednu drugu koju koristim, ali sigurno ću se vratiti na ovo zato što mi se više dopadalo. Zatim tu imamo Baleine trakice za depilaciju, također sa aloe verom i sa nekim uljem. Dobijete kao 4 maramice i 10 ovih, to jest 20 ovih trakica za depilaciju. Ja stalno kupujem ove i zaista su mi se pokazale kao najbolje. Kao što ste mogli da vidite i u prošlom haul videu, također sam kupila ove i ne koristim nijedne druge, samo ove, zaista mi je super. Za nausnice, bukvalno za obrve, isječete ih kako vam treba oblik i tako samo izdepilirate oko obrva i to bude zaista jako lepo. Tako da imate tople preporuke za ove Baleine trakice za depilaciju. Zatim tu imamo od Batista ovaj mini šampon za suvo pranje kose. I znači pre ovog nisam koristila ni jedan, nisam isprobala ni jedan suvi šampon. I kada sam probala ovaj, bukvalno mi se zaista dopadao. Ja u kupatilu također imam neke druge ove, znači ne od Batista, već imam, mislim, od Balea. I ne sviđa mi se toliko koliko mi se ovaj Batist zaista dopadao, ima jako lep miris. Na sveže, zaista lepo. I zaista najlepše mi ukloni tu masnoću koja mi se stvori, tako da je ovaj bio najbolji. Zatim tu imamo ovaj znači dezodorans. Mislim da je promenio miris, zato što ga imam predugo i zbog toga moram da ga bacim, to jest da ga se rešim, i ne sviđa mi se baš miris, tako da ovo verovatno više nikad ne možete naći kod mene, pošto mi se zaista nije toliko dopadao. Zatim imamo tu ovu od Essensa maskaricu, Lush Princess. I ova maskara izgleda ovako, znači četkica, nadam se da vidite, izgleda ovako. Zaista mi je jako lepo služila, lepo doda volumen, gustinu, ali mi se osušila i već je istekao rok trajanja, tako da nju moram isto da se rešim. Zatim tu imamo ovaj Look by Bipa, sprej za brzo sušenje laka. Ovo mi je bukvalno je isparilo posle otvaranja, znači nisam uspjela ni da steknem utisak ovome, ovo je ne znam kako isparilo i smatram da uopšte nije dobro pakovanje, te je zbog toga isparilo, tako da ovdje se ne nalazi više ništa, a ja sam ovo koristila možda 2-3 puta, tako da ovo bukvalno zaobiđite u širokom luku, ne znam šta mi je, tako da apsolutno ne. Zatim tu imamo ovaj Beauty Blender od Millera, kako god, ili Müller, kako vam je lakše. Ovaj Beauty Blender apsolutno meni nije koristio. Ja ne znam da li vi možda vidite koliko je ovo tvrdo. Bukvalno kada pokvasite sa njim se ništa ne desi. Uglavnom se sa svim Beauty Blenderima desi to da se
da budu dupli, da budu mekani, nekako vazdušni, a ovaj ništa, apsolutno. I bukvalno sam probala da nanesem puder i imam osjećaj kao da se bijem sa ovim, tako da ovo apsolutno ne. Ne znam da li imaju neke nove beauty blender, neke druge, ali ovaj roze, znači tamna neka roze, zaista ne i preskočite ga jer ne valja ništa, bukvalno je bačen novac. Zatim tu opet imamo od Essence-a ovaj također za brzo sušenje laka, znači ulje za brzo sušenje laka, tačnije. I ovo mi je se zaista dopadalo, čak mislim da i neguje nokte, pošto je ulje. Zaista brže osuši lak nego što bi se obično sušio i zaista mi se dopadao, ali nisam vidjela da ovo još uvijek ima, mislim da su izbacili iz kolekcije, tako da mi je baš žao, a bilo je super. Također tu imam opet jedan beauty blender, ali ovo je od Real Technique i on izgleda ovako. Bacam ga iz razloga što ga imam duže od 3 mjeseca, a kao što pretpostavljam da većina zna, trebalo bi da bacite beauty blendere, znači, to jest da ne koristite duže od 3 mjeseca, znači maksimalno 3 mjeseca i onda bukvalno mora u kantu, zato što je ovo ipak sunđer i on skuplja dosta bakterija, tako da koliko god ga vi prali, posle 3 mjeseca je tu dosta bakterije i to prosto mora da se baci, ali smatram da je odličan, zaista odličan i da za taj novac, za razliku od originala koji košta 20 eura, a ovaj košta 5 eura, mislim da je zaista super zamena i da svako može da priušti ovakav beauty blender na 3 mjeseca ili što znam, ko se koliko šminka, ali mislim da je ovo neophodno, a zaista je super stvar. Tako da što se tiče ovog beauty blendera imate moje tople preporuke. Sljedeće što imamo jesu ovi potrošeni tuperi. Ovo je također ta marka Cien, zaista ne znam kako se ovo čita, tako da ćete mi oprostiti. Ovo su tuperi koji dolaze, znači, u 140 komada. I meni se zaista ovi tuferi nisu dopadali, zato što se dosta onako linjaju i ostaju, na primjer, na noktima. Kada skidam lak, svuda mi ostaje to i ne izgleda apsolutno lepo. Dosta se kidaju, što smatram da je veliki minus, tako da ovo apsolutno zaobiđite ako možete, jer ovo apsolutno nije dobro. A sljedeći, ovi također od Ebelina, od Tema, tuferčići, također dolaze u 140 komada i zaista mi se jako dopadaju. Bukvalno ih imam i sad u kupatilu i koristim ove iste, kao što ste mogli da vidite vjerovatno u prethodnom haul videu. Tako da je ovo nešto što se stalno kupuje i što je zaista predobro. Tako da ako niste isprobali, obavezno isprobajte ove njihove tuferčiće. Zatim tu imamo ove maramice, blaže maramice za skidanje šminke. Ja bukvalno ovo koristim kada me mrzi prosto da obavim sve korake, na primjer da skinem micelarnom, pa da operem lice sa gelom. Onda uzem ovu jednu maramicu, bukvalno pređem cijelo lice, stavim kremu i mogu na spavanje. Tako da mi se zaista ove dopadaju. Također imam sada isto kupatilu ove iste i koristim ih stalno. Isprobala sam i ostale njihove ove maramice, sigurno nisam sve, ali još neke sam isprobala. Tako da mi se ove pokazale kao najbolje. Ove su također sa grapefruitom, znači miris je grapefruita i zaista mi se dopada taj miris. Da, zaista je lep. Tako da što se tiče ovih maramica imate moje preporuke. I za kraj imamo 3 maskice.
Ova prva je od Garniera, ova je ona kao tuš maska što se stavlja preko cijelog lica. Ovo je za normalnu i mješovitu kožu, znači za normalnu i mješovitu kožu. Također ovo je znači za hidrataciju lica. Bukvalno ovo nanesete i držite 15 minuta i posle umasirate to što vam je ostalo od tog proizvoda. Zaista je jako lepo natopljena i jako lepo hidra lice, tako da ja ovo stalno koristim, znači na jednu nedelju, to jest na nedelju dana. Sljedeće jesu ove dve. Ovo su, mislim, bile limitirana kolekcija, zato što ih sada ne možete naći u DM-u, bar ih ja nisam mogla pronaći. Ova jeste sa mangom i zaista miriše jako lepo na mango, znači obožavala sam ovu masku, tako da prelepo miriše. A ova je sa lubenicom, mirišem lubenice, to jest vode lubenice i zaista miriše na lubenicu, onako slatko. Tako da mislim da su im super ove maskice i nadam se da će Balea ponovo izaći sa nekim novim maskicama, pošto ja ih sada ne mogu pronaći ni jednu, bukvalno tražila sam dosta ovih maskica, ali nisam mogla da ih nađem. Ove su mi se zaista dopadale. To je bilo to za ovaj video. Ako vam se dopao, obavezno ga lajkujte, šerujte i subscribe-ujte se na moj kanal. Do sljedećeg puta, ćao!